Damay ni naibatama na mangatasi sagala hauhuron, inma manramotkon uhur apa pikiran na siyam, ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amen. Shalom, horasma hubata haganupan, malas uhur, boy usehita pajupah, marhite akun YouTube on. Say ando harma hatani Tuhan na ipaondos hubata, ayma parhiteanta ase lambin porsaya. Bapa inang, ambilan partonggoan bata bani minggu kantate on, tarsurat bani Kolose tolu, ayat 15 das hubani ayat 17. Sonon ma ihatahon ijay. Anjaha dame ni Kristus ma manrajai ibagas uhur na siam, ay hujindo na siam tardilo, gabe sada akula, gabe si partarima kasih mana siam. Gugun mahata ni Kristus marianan itongah-tongah na siam, marhasoman gok hapentaran mana siam marsiajaran, anjaha marsipaingatan, marhite doding pesalam, doding puji-pujian apa doding partonduyon, doding kon na siam manay bata ibagas uhur na siam, maruhur tarima kasih. Anjaha sagala horja na siam, marhite hata atap pambahenan, horjahon na siyam mahaganupan ibagas goran ni Tuhan Yesus, anjaha martarima kasih bani na ibata bapain, marhitehon si. Amen, sonayma dasni. Bapa inang hitahaganupan, adongdo ungkapan na manobut, ulang pala marpalapala ham ase goluhmu lobih diaran humbani hasomanmu. Tapi marpalapala maham, ase goluhmu lobih diaran humbani dirimu sebelum ni. Totu ungkapan on, sihol patugah kondo hubata, bahasa natang si porlunan bani halak na porsaya, aima ase lambin ari, boy roh-roh diarni pargoluhanni humbani dirini sebelum ni. Parlahoni boy roh diarni, parsahapni pe, sonai age pola pikirni, maningon manamin mengalami peningkatan. Halani anggo motivasini jolma lalap marusaha ase bani sagala bidang boy lobih diaran humbani hasomanni, maka hal on boy do mambobai jolmain madabuh hubani sikap persaingan nalang sehat. Dopni ialang berpusat bani pertumbuhan ni secara pribadi. Halani gap mangidah-idah halak nalegan. Inti ni HP, maningon doboy inikmati hita setiap proses pertumbuhan ni imanta. Ulang ipengaruhi hasoman hita ibagas na makaguluhkon harosuh ni Tuhan na ibata. Songon aha na terjadi bani Kuria Kolose, adongdo ajaran-ajaran napakahohon bani panorang ay. Ajaran napakahohon ay mirip pakon gnostik, na mangajarkon lang pitah Jesus dalan huhaluahon. Janah gnostik makatahon, maningon perludo pengetahuan khusus ase ijalo Tuhan hita. Totu hal on bertentangan do pakon ajaran ni Kristus. Anjaha hal on pe itentang Paulus do. Anjaha bani ayat 4 dasu bani ayat 5 pasal sada ay, ipuji Paulus do Kuria Kolose halani haporsayao ni sidea, rosi pangarapan ni sidea pasal haluahon ay. Halani ay do bapa inang, bani Kolose pasal toluon, jana secara khusus bani perikop ni ambilan on, Paulus paingatkon sidea, ase lambin manggoluh masidea bani ajaran ni Kristus. Ipat orang Paulus do sonaha sasitong ni parlaho ni halak Kristen. Sedo na laho menyaingi aliran gnostik, tapi naha ase Kuria Kolose mengalami pertumbuhan iman setiap hari. Naha ase haporsayao ni sidea hubani Kristus lambin toguh, janah lang tergoyahkon. Maningon boy do ihagoluhkon sidea goluh na bayu ibagas Kristus. Janah pamatehon goluh-goluh parduniaon atap perdagingan. Kristus ma namakorja ibagas hadirionta, ibagas na manjadihon hita gabe pribadi na iharosuhkon Tuhan na ibata. Lambin mamparuhurhon goluh-goluh na ibabaw. Halaniay, bani perikop ni ambilan on, adongdo 3 poin na maningon dalan konon ni halak na porsaya. Ay man na parlobe, dame ni Kristus ma
manrajai ibagas uhur na siam. Paulus paingatkon kuria Kolose, sonai age hita halak na porsaya, ase damay ni Kristus ma nagabe wasit atap juri bani paruhuranta. Bani dunia olahraga, wasit ay ma na berwewenang nalaho mengatur perdalanan ni pertandingan olahraga. Janah juri ay ma dewan na menilai prestasi ni para peserta pertandingan. Hati kita adalah pusat konflik karena di sanalah perasaan dan keinginan kita beradu. Gatido hita idop pakon bani biar pakon pangarapan, bani curiga atap porsaya, bani domdom atap holong. Sonahado aseboy hita monang mandopakon konflik ay, totu maningon ibuat hita do keputusan berdasarhon wasit na adong bani uhurta ay ma damay ni Kristus. Pilihan na ijado na lambin meningkatkan damai sejahtera bani gereja, keluarga, dirita, atap ijape hita marianan. Porini adong persoalan itongah-tongan ni hubungan na ijado keputusanta mardomdomdo atap merdamai. Totu anggo damai ni Kristus do na manguasai paruhuronta, ipilih hita do merdamai pakon hasomanta. Dalam hal on, adong do dua rasa damai nagati ia hapkon imiliki jolma bani goluon. Naparlobe aima damai na sifat ni sementara. Janah lang mendasar bani goluh ni jolma. Janah on gati do isobut sebagai damai duniawi. Napaduahon isobut do damai na sifat ni kekal humbani Tuhan na membahen jolmain boy manggoluh ibagas na bersekutu pakon Tuhan, mamuji Tuhan, marmalas niuhur, janah marsihaholongan. Halani manggoluh do Kristus bani dirini halak na porsaya, ipaubah do hita marhite hatani, kuasani, holongni, pakon pambahenanni. Halak na porsaya maningon do marmalas niuhur, goluh na martarima kasih, janah boy gabe siusihon. Pasal damayon, taringat doaw bani sada ilustrasi. Adong ma sa halak raja nalaho mangadongkon sayembara melukis bani rakyatni na berminat. Janah tema lukisan ay ma pasal damai. Adong ma 1000 halak na berminat mandihuti sayembara ay. Janah bani panorang nadop ito tuhon, ipatupu ma ganup lukisan ay. Hape pitah tolu lukisan dohasa na ipilih raja. Anjah hadiah utama pitah bani juara sada do. Sanggah na laho mamilih na ijado juara sada humbani tolu lukisan ay, maka iidah raja ma lukisan na parlobe. Jenges do memang lukisan danau na luas janah tenang. Anjaha isekitar ni dan ay marbaris gunung-gunung. Damai do memang pangahap mangidah lukisan na parlobe ay. Dopni ibu ka mause lukisan na paduahon. Ay mahutan na marisi hayu-hayu na rindang. Anjaha buey pinahan na tading ijay. Sejuk do iyanan ay janah logo ni pe sepoy-sepoy. Jenges mahoma lukisan ay janah sarupa pakon na parlobe ay. Janah ibuka mahoma lukisan na patoluhon. Ay ma laut na sedang bergemuruh. Warnani laut pe coklat kehitam-hitaman. Ombak ni pe doras, janah udan longgur rosikilat pe taridah maijay. Bani situasi na majangin ay, hape itongah-tongah ni laut ay, adong sada manuk-manuk iatas ni batu na etek, hujay hujon iboan ombak. Tapi luar biasa ni, marsiul riang do manuk-manuk ay, tandani na inikmati ni do situasi ay. Janah humbani tolu lukisan ay, na juara sada ay malukisan na patoluhon. Alasan ni raja ay ma, dame nasa sitong ni lang pitah halani situasi aman pakon nyaman. Tapi dame nasa sitong ni ay ma porini pe borat sidop pakhonon, tapi boy tong mga hapkon dame.
Totu aseboy sonay maningon dame na humbani Jesus ay na marianan ibagas hahuronta. Ase sanggup hita makatahon doding haleluya nomor 250 sadaay. Sonang do uhurhu ibain Jesus kin, borit pe hutaron ijon, tenger do uhurhu bay Tuhan tain, ipasonang tongtong uhurhon. Sonang do ipasonang tongtong uhurhon. Agepe borat si dopak konon, tapi damay ni Kristus seng anjay morot humbani halak na porsaya. Napaduahon, isobut do ijon gugun mahata ni Kristus marianan itongah-tongah na siyam. Bani terjemahan baru Alkitab, isobut do hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Anggo marianan atap tinggal dengan limpahnya, hatani Tuhan bani uhurta, maka lambin gokdo hita ibagas hapentaran, marsiajaran, pakon marsi paingatan. Hatani Tuhan na menggerakkan hita, bani nalaho makorjahon lahwanta. Sonay age mandalani ari-ari ni pargoluhanta. Manggoluh ibagas na martarima kasih. Sebab orang-orang yang mengucap syukur dapat beribadah dengan segenap hati. Nalaho meningkatkan rasa terima kasih ta, atap rasa syukur ta, maningon do idingat-dingat hita, janah irimang-rimangi hita, bueni pambahenan ni naibata, bani goluhta. Bani hubunganta, pakorjaanta, keluargata, kemampuanta, pakon nalegan. Intini, rayahon hita segala habujuron ni Tuhan bani goluhta. Olopkon janah dodingkon hita haluahon, holong pambahenan ni naibata bani goluhta. Totap hita markantate, mandodingkon doding pesalam, doding puji-pujian, apa doding partonduyon. Dodingkon hita naibata ibagas uhurta, maruhur tarima kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya tuk selama-lamanya kasih setianya. Hidup ini adalah ucapan syukur. Hidup ini adalah terima kasih. Patalar hita maha terima kasih honta hubani Tuhan marhitei hata pakon parlahouta. Napatuluhon makorjahon sagala horja ibagas gorani Kristus. Ungkapan onto tu mengevaluasi dirita do pasal ahado motivasita makorjahon buey lahoan bani goluh taon. Adong do na makorjahon lahoan bay goluhon, tapi halani terpaksa, bahkan ihorjahon do, tapi marungut-ungut, dopni borat iahapni horjaai, halani ihorjahon ibagas borat niuhur. Adong do homa ihorjahon do nama deyar hubani hasoman, tapi dengan harapan mendapot balasan. HP lang ibalas-balas habujuron niai. Dopni kecewa janah manosal makorjahon nama deyar. Ulang manamin sonai tene. Jadi ahado motivasita ibagas na makorjahon sagala horja. Aima songon na isobut bani ayat 17 on. Ihorjahon ibagas goran ni Kristus. Ihorjahon hita horjata ulang pitah sebatas tuntutan profesi atap alasan-alasan nalangsuman. Tapi parlobe ipahami hita bahasa hita on ay mahalak Kristen atap mengikut Kristus. Dingat hita idilo Tuhan hita i dunia on parlobe ay ase gabe anak-anak ni naibata. Anak-anak ni naibata na porsaya hubani. Halani ay horjaon hita maganup horjata. Halani hita ay anak-anak ni naibata. Halani hita ay mahalak na porsaya. Aha na ihorjahon hita bay goluon sa sitong ni dampak doay hasa. Dampak ni hajong-jonganta sebagai anak-anak ni naibata. Sa sitong ni hubani Tuhan do haganup tujuan ni ay. Marsahap pehita songon na hubani Tuhan marparlaho pehita songon na bani Tuhan in mahoma janah marhorja pehita horjahon hita ibagas goran ni Tuhan Yesus marhitehon ni aido ase lambin marsangap Tuhan halani parlaho parsahap rosi ganup horjata.
Bapa inang hita haganupan, totu gaberi punni ambilan on, aima nalaho paratah-ratah kon hajong-jongan ta sebagai halak na porsaya, na dopma manggolu ibagas goluh na bayu. Tolu poin na dopma isobut bani perikop on, aima dame ni Kristus, gugun ibagas hata ni Tuhan, sonai age makorjahon sagala horja ibagas goran ni Tuhan. Lambintalar maai bani goluh tabei. Martonggo mahita. Dia tetupa bani hatamu ale Tuhan, pargogoy hamahanami mamparuhurhon, rosi makagolukon hatamu ai. Amen.